آمارا سال 2025 دین دیار کردن بدوید آماجه تشتکی بدم کو براورد سال 2025 گل سال 2024 ریدان زور کم بینه. سال 2024 پتر 2000 ریدانین آگری سنور پارێزگاها دووکێ دەوروبەران هاتینە تۆمارکردن. لە ساڵە 2025 1418 ریدان هاتینە تۆمارکردن. هەمی ریدانێت گرێدای ڕێڤەبەریا بەرگری شارستانی پارێزگاها دووکێ. هەروساش وان ریدانا ریدانên جۆرا جۆر 408 ریدان ئەو ریدان بینە وەک باڵەخانە ریدانên ئاگری جێ پەیدا بینە وەک فرن وەک پانزیخانە وەک تڕۆمبیل وەک نەفماڵی ئەف ریدانên هاتینە تۆمارکردن. هەروسا شوان ریدانا کو 1010 ریدان ریدانên پیشۆپەلەخی û daristanê bîne dexlûdan û pirêze bîne hatîne sotin. Ku ev hemîş layê Rêveberiya Bergirî Şaristanî Parêzgeha Duhokê hevkarî gel Rêveberiya Polîsên Daristanê hevkarî gel Hêza Doka Pişmergên Parastina Jîngehê kontrol servan rîdanan hatîne kirin rîdanên pîşopelexî yên daristanê. Em bêm deyne diyarkirin giyan ji dezdan 16 hawlatî sala 2025 da giyanê xwe ji dest daye. 10 hawlatî egerê sotinê giyanê xwe ji dest daye. 6 hawlatî egerê xendiqînê nav av û bendavan da giyanê xwe ji dest daye.